دهيما فيروسا كورونا دا بحزاران روجناموانان دمالين خودا كارين خو بريبا برن و چندين روجنامه جي نهاتن چاپ کرن تاني اونلاين و لسر انترنت هاتن بلاو کرن. لتركي جي در روجه دا بتمامي بداوي کرنا روجنامه چاپ کری هیم و تی ارمانج کرن کو با اوه که دیجیتال آنگو لسر انترنتیم نوچه جبو خوینران بین پارو کرن. ببوچونا سروکی کمالی روزنامه‌وان نوجان جان گولر یوزلیم دهیام ویروس کرونا دا خودی روزنامه‌یان او هیام وک فرسانده کی دیتن او بنگه پرگال نویا مدیای آوادکن. Var olan mevcut iktidar mutlaka دهیام کل ترکیه لسر چاپمانی فشارک مازن هیا ویروس کرونا جی جبو خودی روزنامه بو فرسانده که مازن داکو روزنامه‌وانان برهتی جکار درخن و لیچون خواکیم بکن. ام دبینیم کو روزنامه روزانه به صد هزاران دهاتن چاپ کرن آماده‌کاریان دکن کو در باسی هیام دیجیتال ببن و چاپمنیان ویسکی جسادی 6 کم بویه. به هزاران روزنامه وان ده بیکار بمینن و ده وصف و ناوروک نوچهان گلک قصب به. او هیام ویروسه جبو روزنامه وانا گلک خراب بو. لگوری نونر انقره روزنامه ملت نشاط گن دو جیم کو پشت 20 سالان جاره یکم اف دو حیوان روزنامه خو چاپ نکرده بیجم هیام ویروس کرونا دربه یک مزن بولسر روزنامه چاپ کریم و او هیام بخور باندورین ارینی و نینیتینم. Daha yeni şeyler konuşmamız, özgürlükleri arttırmamız ve Brastijev hema virusa koronayı darbe kımazın çapamaniya nivîskîda. Piştî 20 salan, me jî hema virusa koronayê de rojnameya xwe çap nekir. Bêguman, heyama nû duwarê çapamaniyê de dest pê dike. Ev jî medyaya dijîtal e. Aliyekê heyama nû gaveke baş e. Ji ber ku ê dîdê her tişt demeke nêzde, li ser înternetê pê parvekirin û dê êdî zêde kaxiz nêbikaranîn. Lebelên û çên ser înternetê bên parvekirin, tê çi qas bawerî pê çêbê. Ev jî bandoreke neyîniye û dê her tişt tevlîhev bibe. لگوری راپورتین سازین چاپمنی ل ترکیه دهیام ویروس کرونا دا دنابر 11 آذار و سوهیه که گلانی دم 18 روزنامه‌وان هاتن بنچاو کرن و وشانین 5 تلویزیونین تایبت هاتن راوستاندن. هر وها لگوری راپورت کمالی روزنامه‌وان ترکیه جیم دهیام ویروس کرونا دا بسادان روزنامه‌وان بیکار مانم و اف بیکاری دی روزین بده به هزاران درباز بکن. ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara